Mugusi. Marwa bengi umwanchi umurigiriria wigeta seni kia Ndizi TV na okwaniriye andonsia soberete ekirobono ne ariganire kuruga igase studio nkumanye asenchira yobwenge na ariaya agendrete gokoreka asorogongo rwagusi na Kenya yonsi asabali moto bate wetera senchira ye mitandao koraboigo wetera sensemo ya Ndizi TV News nsemo ya YouTube na inde na bogo tweet @Ndizi TV News gosotomekanangirikia wetera se enamba yesimi eyuere ase TV ya mbia mona sengenchoge ndete gochora Ndizi TV nero bwansu bumugusi nkwira nande asegekeke kirebosyo egere nkumanyenga nararia yagendrete gokoreka ase chinse chiga Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita nolia tokubwaterana komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta toya chake kurwase county ya Kisii abwa somo sai wimyake merongevere anyareko baga kubekwa byara umubasolero magega yogotoka nenya sole kweneke ayo no mo assistant chief we location go sub location ya Nyatieko aselieta Lawrence Omari oyobono rurege kurege tindi gocha sabasae baranyareko abagotoka amunenya sole yo nigo bare mukirwe getambukirege tindi keli chiko chinga kibona abaiboli baboli we kurenda abana babo chinga kichonsi mokageru yo niganyariko baga koirwa asigeta seni kyabanyanyimbo kyanyanchwa Samalieta ngoro ko Chief Lawrence Omari we location ya Nyatieko ime town civil division Kitutu Central sub county yange emambi ya rero na bwatranamo no assistant chief onebwe sub location ya Mwamanwa ase kenyoro kia getare bwate chilo ekunete location isato township Nyatieko na getare eranda mang sub county kana nyore report kurwa sabantu bane banyumba 10 ngenya solenere ya rentru asomo chyo oyo mogege se market ya getare narangiria abantu baitu banyumba 10 twa na community policing twabwatirana nabo twabwatenya sole elie kurukwa samangana machikara baganda kotini chi broom 7 brooms ne yende ekire yemo twabwata no musai oyo moyo nyebwate bagendete konye sokota elie konwa ase binyoro bune serikali twakanire kiagana nere konirwa abana bakebe sukuru na ende inere gasiye itoto ire gangenene yogosirie binte biga bigotindia mono monenya sole amona marua ria tancheiri Ekiombe kia National Council of Churches of Kenya NCCK kubwaterana nebyombe binde nigo baumiranire na kurwa amaigerio ngana kibago chego konya banainchi elikumanya kuraria igoro yomorembe bosibo bochorio bonene korengana nababwatani abo nigo boigo baburiria banasiasa gotiga gotumeka basae aso wikirania chibura buru ase county ya Kisii matukabwango iga chibura buru chanyariko bachiko enekiwa nonya nebyoge gotoka chinsemo au aiga Kisii ase baburiria morembe nobotoere rukorariwa aso bochorio bonene bo mwaka oyo Kisii wakati huu ambapo tunatarajia kwenda kupiga kura. Hapa nyuma Kisii ilikuwa rated yellow, lakini kwa mtazamo wangu Kisii inafaa kuwa rated red kwa sababu silaha zimekuwa zikipatikana. Mliona yale mambo yalifanyika Gusii Stadium wakati Mama Martha Karua alikuja. Inaonyesha kwamba kuna hatari Kisii. Kwa hivyo kile ningeweza omba serikali yetu isimame na sisi aswa kina mama. Watupatie msaada kwa vijana wetu, maana vijana wetu ndio wanatumiwa na wa politicians kwenda kuleta vurugu, mwishowe vijana wetu wanakufa. Kwa hivyo wazazi sisi tunaenda hasara. Kile ningeweza kuomba serikali waingilie kati, wasimame na hawa vijana wetu waweze kuleta amani. Tunataka amani ichangiwe, na yule politician mwenye anataka kuleta vurugu kutumia vijana wa wenyewe alete mke wake, alete watoto wake, alete ndugu zake, wafanye hiyo kazi mbaya ya kuleta vurugu.
Rituke limarioka magega ya serikali wetera sekiombe gyo kurenga ligori lya maguta aiga Kenya kororia buna ligori nigo ligochigotigara koba buna liarenge abweli tangani bono abarundi abakondakta korwase county ya Kisii anene mono bali bagutumikie para ya Nyamataro oyugis nigo besokirie na gukwanera igoro yenganejo asebaganirie serikali kubayereria amaguta chitariki 14 cy'umutinyogocha ekero na inde ligori elyo lirachie kurigereriwa tiwango totegerere ibirengererio by'abananchi abo. Nje Samaritan ngor kumakori Davis na conductor ya Oyugis Kisii. Ngende tando wakera serikali ngambia asoko tamenda mafuta. But we expected na mafuta ya bike naona silingi noni sana use silingi sabaiga so that aba abira baro no badeba mende kibese gochi seba go travel gochi mbali kwanja. So so bwenge serikali mbia mono asoko tamenda mafuta. Nje ngoro kwa Frederick Oduor okora iga Nyamataro. Njine chairman y'abantu aba matatu. Bono kakiba korera kila ritu ko bagoteba bono amauta ya mendere abantu bagoteba akimusocho bagoteba musocho 50. Bono gagitoko nyara akimundo kuruwa 50 because nera tabwat chibesa. Bono gagitoko saba serikali atokonye gakemauta era ni insi yake nandi na siringi 7 kose 5. Torona gitoko konye abiri ito. Abo ikonje ngo sabe kurende serikali ito konye iko. At least a liter ekova neva 140 kose 96 ya rende. Omanye tabu bono na boko bolio mo na 70 pako yugis. Buna bono iga elita ere 160. Akimunda kwa 70 nandi tabu wati chibesa. Akiko mokora. Mpaka mokonya ne chibesa chumu yini pako yugis. Bono toko saba iga ira neneva around 100 kose 140 kose 90 kose 120. Toko nyega akidnanji tonyore kende no tore iga bono nyansi na ingokora. Nchebuno mo driver bo yugis kino chikali chokora Biafra because chikali cheto chiri konda stage ime toko travel isokori yabapiria bona itwango sabe serikali yagakie tupungusira mafuta because into chikali cheto akito kwerigeri into likobangara inyo serikali twango saba irani ya mafuta ise because ona babira toko bogori na barabunko na bare korigi ande bare na Kisii akito sabe serikali iterigeri mono chikali into ruti yo yugis bali geri mono gakiba bapunguse so wanja serikali gakine togendere go chimoto abakagerwa abo bosalia bane akorwase county ya Nakuru bekiombe gya confirm abo banyariko bagochanda bamenyi be county eyo nigo banyariko bakoraswa na goitwa amana abo bisaba banyanyimbo korwase nsemeyo magega yo gotwale kimina negetindi gati ababegwa abo amo na banyanyimbo kolengana no police commander bwe county ya Nakuru Peter Mwanzo nigayenekirie banabo nigo banyariko bagusirio bogima abo asemebere yabo yagachirwe asenkendu yenyagitari ya Nakuru boigo asatebiro botukibwa chakiwe na kwenekia buno bolendi nkoire ni wabole ase county ya Nakuru poisonous. Hiyo ndio sababu tumeweza kuweza kuifunga kuizungusha hivi kwa sababu ukigusa kidogo hapa hiki ni kifo. Na wale wengine wametoroka kwa sasa nasikia wameweza kupatiana ujumbe kwamba wanataka kusarenda kwa vyombo vya usalama na ningeweza kuwelcome hilo jambo kwa maana hatutaruhusu jambo la uhalifu kuendelea hapa mjini wetu wa Nakuru. Abamenyi korwase county ya Uasin Gishu nigo bono bali ni kibakwegokeria magega yababwatani bobo chenu gocha kyumurobelyo bwokorwa obogwenya gochase amarwaire awo asibatali korwa nonyene siringe nigo ababwatani abo batebiro buna umurobelyo yuno chego konya abarwaire korwase chiamate chintaka nabo igo koirania ebirengo byobo chenu gokina asensemeyo kolengana nababwatani bomurobelyo yo nigo batebire okogenderera asegeka ke wike ya merebosyo abwasi babolira abamenyi bensemeyo wesoki asobonge na kolengwa batali wakanira kende yonsi gati ya marwaire agocha kolengwa ngamo no burwaire bwe sukari oburwaire bwa kansa amo na manyinga wa kaigoro. Wakati huu tunaidhinisha miaka 10 ya huduma bora zaidi hapa Bonde la Ufa na Kenya kwa ujumla, na tuliamua tukaweze kuwashirikisha wananchi wale huwa wanakuja na wale hawakuji, na tumeweza kupata wagonjwa kutoka
mbali kama West Pokot, na kila wanapokuja hapa tumekuwa tuona zile magonjwa tunaweza kushughulikia huko ndani. Tunataka pia wapate kupata nafasi ya kuweza kuonekana na madaktari na kupimwa, na vile watapatikana na magonjwa tuweze kuwatibu. Tunaelekeza zaidi upimaji wetu kwa mambo ya kawaida, kama vile tuko na wellness clinic yenye inaangazia ubora wa mwili kwa ujumla, inaangazia magonjwa yaliyo mazito kama kansa na magonjwa yenye ya kupooza, magonjwa yenye inahitaji zaidi vipimo vya hali ya juu, ndio tukaweze kuwapa ushauri ulio bora katika matibabu. Tumeweza kuhudumia ni watu ambao wako na shida kama magonjwa ya kudumu kama shida ya sukari, pia kama shida la shinikizo la damu au kwa lugha ya kimombo hypertension ama high blood pressure, na pia magonjwa ya muda mfupi kama homa ama kama kiungulia. Tunaweza kuwahudumia, wanapata matibabu haya kwa bure, wanaweza kuona daktari bila kulipa chochote. Alafu pia tunawafanyia vipimo kidogo, na pia tunaweza kuwapatia dawa. Zile dawa ambazo tunaweza kuwapa, tunawapa pia wanaweza kupona. Matibabu haya yote tunawapa kwa bure. University ya KCA imeyo mucho Nairobi nigo yachakirio morobelio bwokorwa maigerio gochia saborokia morobelio manyakanete buna Center for Teaching and Learning Excellence unenchire ya mayogo kinya ebirengo byechisemi aiga Kenya gokwana chinga kicho gochakia omorobelio yo no mo Vice Chancellor wa University yo Isaiah Wakindiki oyoteba eyunenchira engiya yogo kinya ebirengo bya masomo asaboroki wabonsi imeya Kenya. It's a requirement for those who are involved in the teaching profession from primary and high school, and also part of tertiary level colleges to have a teacher qualification. But when we come to professors, no one requires them to have any qualification whatsoever in teaching. We actually thought it is important that our professors and the lecturers need to have pedagogical training. Training to become a teacher means being trained on how to deliver content, being trained on how to motivate students, being trained on our classroom management skills. Not all of us have undergone that. Omoraibwense ya Kenya omoske Uhuru Kenyatta niga mwariganiri omoraibwense ya Guinea Bissau Umaro Sisoko Embalo asamagacho a State House mimocho Nairobi abwasago chakoba imeyense asegeka kia matuko atato alibosio gati yali bagoche gokwanera ngamono bwa matobya gati echinse choibere amo no bonchorelia gati ya mangananda amange. No mokonyi bumuraibwense Dr. William Ruto no arase county ya Kiambu asensema ya Ruiru asagendrete guyakira ekoko bosibo bacholyo banene boli bosio asichinga kiecho nigaireri bagalia elia bene na gukwanera igoro y'umurobelyo eserikali ya Kenya kwanza onyake weche koiroborai erache koligereria mono ngati yabo nigoro yengana yokuboro kwemeremo asabasaye. Let me say this again. Wacha nirudie tena niseme mambo ya ajira ya vijana sio maneno tena ya kuchezea, ya kuleta mchezo ndani yake. Hawa majamaa tunashindana na wao, mumesikia ati wanakuja hapa Ruiru. Vijana TV, vijana Tialala, vijana Ria. Sio ni ukumbafu. Sio ni hekaya ya bunwasi. Mimi nataka niwaambie, different from them, sisi kama Kenya kwanza tumesema tumeweka master plan, Marshall plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya kwa leather, textile, agroprocessing, value addition, manufacturing, housing. Tunaweka bilioni 200 ili tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa la Kenya.
nara yo asebono korende ayo manayanda mange gati yabo chinsa chinke kurobono oyo kabeiro mugavana we county ya Nairobi Mike Sonko na chikumanya omwelioye igoro yogo kirwanirira ekirogo kyo county ya Mombasa eye magega yeli tukeli malioka magega yekigambero kia High Court korwa somo cyo Mombasa kugania ekiombeke bachori ne chimbebe IEBC komwanchera gocha kuligia ekirogo ekyo korende ekigambere kenene gya Supreme nigo kego cha kuruko na chakwa eli tukolia lero yogo cha kuiranga gose Sonko na chikogenderera kuligia ekirogo ekyo ase county ya Mombasa ayo manayanda mange chikoraga ensemo ya bono botuko no cheko ya nyora senchera yobo ikera nukolende mbiamono wachora kuligereria Ndizi TV nero bwansu bwo mugusi Petronila Mokeira nero muteneneri bwo morobelio yoiga oyone kyabuna chibichana maliogi agoikeire asenchera yobotoereru Joash gose Joshua Auta nero togo kwanya na komo asensemo yebimanyererio na inche nakoletera mangana yo asenchera yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita